صبح امروز اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با رئیسان ولایت‌های سغد و ختلان و یک قطار ناحیه‌های کشور صحبت تلفنی انجام دادند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان گزارش‌های رئیسان ولایت‌های سغد و ختلان، راهبران ناحیه‌های واسع، رشت، نورآباد و سنگوار را دایر به عاقبت‌های باران‌های شدید و سیل آبخیزی شنیده، به آنها دایر به هر چیز زودتر برطرف نمودن پیامدهای آفت‌های طبیعی از جمله برقرار نمودن راه و پل‌های ویران شده و رساندن کمک‌های ضروری به مردم برای جبران نمودن ضرر رسیده به خانه روزگار و زمین‌های کشتشان سپارش‌های مشخص دادند. امروز رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محمد طاهر زاکرزاده راهبریت حکومت مملکت و دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر دوشنبه تشریف آورده با راهبریت و مردم شریف این کشور دوست و برادر در رابطه با درگذشت فاجعه بار رئیس جمهوری اسلامی ایران سید ابراهیم رئیسی و هیئت همراهانش در حادثه سقوط چرخبال اظهار تسلیت و همدردی نمودند. تاکید کرده شد که خبر فاجعه‌ای در گذشت رئیس جمهوری اسلامی ایران سید ابراهیم رئیسی و همراهانش بر اثر سقوط چرخبال باعث اندوه عمیق راهبریت و تمام مردم تاجیکستان گردیده است. سهم و کوشش‌های سید ابراهیم رئیسی در گسترش رابطه‌های دوستانه تاجیکستان و ایران و همکاری در مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی بزرگ ارزیابی کرده شد. تاکید گردید که مردم و حکومت جمهوری تاجیکستان در این لحظه‌های غم‌انگیز غمشریک این کشور دوست و برادر و مردم آن بوده به نزدیکان و پیوندان فوتیدگان همدردی عمیق اظهار می‌دارند. موضوع دیگر در دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان یارمارک نمایشگاه جایهای کاری خالی برگزار گردید که در آن معاون سروزیر تاجیکستان دلربا منصوری اشتراک نمود. یارمارک نمایشگاه جای کاری خالی با جلب کارخانه و مؤسسه‌های استحصالی خدمترسانی وطنی در موافقت با ساختارهای گوناگون دولتی تشکیل گردید. گزارش در این باره. دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان در برابر آماده کردن متخصصان بلند اختصاص همچنین برای با جای کار تامین کردن ختم کنندگان خود تدبیرهای مؤثر و عملی می‌سازد. برگزاری یارمارک نمایشگاه جایهای کار خالی یکی از آن اقدام‌ها گفته می‌شود که در دانشگاه مذکور گذرانیده شد. به اطلاع مسئولین در این یارمارک 4490 جای کار خالی از جانب 74 کارخانه و تشکیلات که دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان با آنها شرطنامه همکاری دارد پیشنهاد کارجویان دانشجویان گردانیده شد. دلربا منصوری معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان از یارمارک مذکور دیدن نمود. در هفته صحبت با نمایندگان کارخانه و مؤسسه‌های استحصالی و خدمترسانی وطنی که در یارمارک نمایشگاه جایهای کار خالی پیشنهاد کرده بودند توصیه‌های سودمند داده شد. تشبث مذکور سال دوم است که در دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان با جلب کارخانه‌های گوناگون صنعتی استحصالی و خدمترسانی دایر شده ایستاده است و این تشبث گواهی از آن داده است که در واقع خط کنندگان مؤسسات تحصیلات عالی کسبی خصوصا خط کنندگان دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان از نزدیک با شرط و شرایط‌های جایهای کاری خالی در این کارخانه‌های خدمترسانی استحصالی آشنایی پیدا می‌کنند و در دوره امکانیت برای فعالیت ملی بعده خود جای کاری خالی پیدا میکنند. در این یارمارک از جانب کارخانه و مؤسسه‌های استحصالی و خدمترسانی وطنی جایهای کاری خالی پیشنهاد گردیده بود که اساساً از روی آنها در دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان متخصصان آماده کرده میشوند. همین بود که با برگزاری این یارمارک شماره زیادی دانشجویان این مکتب عالی کسبی از روی اختصاص انتخاب کردهشان برای خود جای کاری موافق پیدا کردند. راحت 327 نفر کارجو با جای کار در این یارمارک اثبات همین گفته است. اطلاع داده شد که یارمارک نمایشگاه جایهای کاری خالی چون عنعنه همه ساله در دانشگاه گذرانیده می شود و هدف آن هر چیز زیادتر با جای کار تامین کردن ختم کنندگان مکتب‌های عالی کسبی کشور می باشد. یادآور می شویم که این اقدام سال دوم است که از جانب دانشگاه در موافقت با ساختارهای گوناگون دولتی تشکیل و گذرانیده می شود. امروز در دانشگاه ملی تاجیکستان در موضوع تصنیفات سیستموی دانش و علم همایش علمی متدی برگزار گردید. در کار این چاره‌بین دانشمندان، کارمندان و محققان جوان دانشگاه اشتراک نمودند. جزئیات بیشتر موضوع در گزارش همکاران ما.
ректори донишгоҳи миллии тоҷикистон эмомалӣ насриддинзода дар оғози ҳамоиш зикр дошт ки дар робита ба амалишавии сиёсати маорифпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар самти ба даст овардани натиҷаҳои назарраси илму истеҳсолот ва иҷрои нақша чорабиниҳои донишгоҳи миллии тоҷикистон ҷиҳати амалишавии 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф солҳои 2020-2040 ҷиҳати боло бурдани сатҳи дониш ва малакаи касбии кормандону омӯзгорон чорабиниҳои илмӣ методӣ дар ин муассисаи олии таълимӣ гузаронида мешавад. дар чорабинии имрӯза сухан сари таснифоти дониш ва илм, яъне мусаллам аст ки ҳудуди дониш хеле васеътар аст ва донишҳои илмӣ як бахше аз донишро ташкил мекунанд ва ҳамоҳангию ҳамбастагии илмҳо дар ҷаҳони имрӯз метавонад ки барои пешрафт ё барои ҳамоҳанг сохтани илм бо истеҳсолот ва дар амалият татбиқ намудани дастовардҳои илмӣ боис гардад. ва албатта донишгоҳи миллии тоҷикистон ҳамчун бузургтарин маркази таълимию илмии кишвар пайваста дар ин самт кӯшиш ба харҷ медиҳад, бахусус бо дастгирии роҳбарияти имрӯзаи донишгоҳ қариб ҳар ҳафта ҳамоишҳои илмӣ баргузор мегарданд ва мақсади асосии чунин ҳамоишҳо боз ҳам оммавигардонии илм, дастовардҳои илмӣ ва ҳидоят кардани аҳли ҷомеаи имрӯза бахусус донишҷӯёну омӯзгорони ҷавон, докторантон ва магистрантон ба иҷрои корҳои илмии босифат, нафъовар ва нигаронидашуда барои рушди хоҷагии халқи ҷумҳурии тоҷикистон. зимнан таъкид шуд ки таи солҳои соҳиби истиқлолӣ баландбардоштани савияи дониш ва рушди илм дар умум низоми маорифи кишвар зери таваҷҷӯҳи вижаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон махсусан пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон қарор гирифтааст. аз ин рӯ баррасии мавзӯи таснифоти системавии дониш ва илм яке аз самтҳои муҳими низоми соҳа ба ҳисоб рафта татбиқи он дар рушди илму таълим ва ҷанбаҳои дигари фаъолияти соҳа мусоидат менамояд. таъкид гардид ки таснифоти мантиқии дониш ва илм асоси таҳқиқоти илмӣ ва таълиму тарбияро ташкил медиҳад. аз ин рӯ таснифоти дониш ва илм асоси фаҳмиши дурусти илмҳои табиатшиносиву гуманитарӣ ва иҷтимоию техникиро ташкил медиҳад. дар ҳамоиш таъкид шуд ки ҳангоми дуруст ва ҳаматарафа омӯхтани илмҳои табиатшиносиву гуманитарӣ ва иҷтимоӣ таҳкурсӣ дар ҷодаи ташаккулёбии ҷаҳонбинии илмӣ бунёд мегардад. тақозои замон аст ки мо таснифоти дониш ва илмиро бо усули муосир ба роҳ монем ва ҷиҳати татбиқи он роҳҳои муосири корбариро ҷорӣ созем, таъкид рафт дар ҳамоиш. дар шаҳри хуҷанд форуми ҷумҳуриявии омӯзгори навовар баргузор шуд. ҳадаф аз ташкили форуми мазкур ин баланд бардоштани сатҳҳо сифати таълиму тарбия ва рушди минбаъдаи он дарёфти омӯзгорони навовару эҷодкор мебошад. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. дар маркази вилояти суғд шаҳри хуҷанд даври ҷумҳуриявии форуми омӯзгори навовар доир гашт. дар форум намояндагони раёси маорифи вилоятҳои ҷумҳурӣ, омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ, намояндагони шарикони рушд дар тоҷикистон ва дигар намояндагони расмӣ ширкат варзиданд. ректори донишгирии такмилии ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф ва илми ҷумҳурӣ Мирзозода Наврӯз дар баромад таъкид намуд ки форуми мазкур бо мақсади дарёфти омӯзгорони боистеъдод, навовару эҷодкор, паҳн намудани таҷрибаи пешқадами омӯзгорон ва муайян намудани лоиҳаҳои беҳтарини инноватсионӣ дар доираи лоиҳаи глобалии мактабҳои Тоҷикистон 2030 баргузор гардида, эҷодиёту навоварии омӯзгорон ва таҷрибаи пешқадами онҳо аз тарафи ҳайати ҳакамон, баҳогузорӣ ва лоиҳаҳои беҳтарин муайян мешаванд. намояндаи раёсати маорифи шаҳри Душанбе ва дигар меҳмонони расмӣ зимнан қайд карданд ки соли дуввум аст ки форуми омӯзгори навовар дар доираи ҳамкории вазорати маориф ва илм бо шарикони рушд баргузор мегардад. изҳори назар карда шуд ки ҳамкорӣ бо лоиҳаи мактабҳои 2030 ба рушди касбӣ ва такмили ихтисоси омӯзгорони деҳот мусоидат менамояд, ки он низ аз ҷумлаи тадбирҳои вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин самт мебошад. сипас аъзоёни ҳакамон аз маҳсули дастаранҷи иштирокчиёни озмуни лоиҳаи омӯзгорони навовар дидан намуданд.
Сабзагул Хуромонова, омӯзгори мактаби рақами 12 ноҳияи Рошқалъаи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар форум лоиҳаи худро таҳти унвони «Аз назария ба амалия» муаррифӣ намуд. من از فرصت مناسب استفاده برده در این فروم بین المللی اشتراک میکنم و این استعدادهای خوانندگان من است که خوانندگان در درس بیولوژی، چون که بیولوژی این فن حیات است، یعنی چه خیلی یعنی خوانندگان رو به این فن شوق‌آور کنند و توسط انامین عضوهای داخلی آدم خوانندگان رو شناس میکنم چون که دقت آنها به همین فن بیشتر جلب شود. وقتی که یعنی به آنها درس میدم، یعنی من عضوهای داخلی ارگانیسم یا درس میدم که از مغز سر میشوند. نه یعنی مغز سر، دل، شش، گرده ها، تخه و یعنی روده ها یعنی آنها میدونند و توسط انامین یعنی اسکلت یعنی اونها به تمام بدن آدم شناس می شوند. اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون به ساحه معارف و تکمیل اختصاص آموزگاران توجه زیادی دارند، زیرا ملکه و مهارت آموزگار به صفت تعلیم تاثیر خیلی زیاد میرساند. امروز ما در این فورم جمهوری لایحه مکتب‌های 20 آموزگاران نوآور جمع آمده ایم تا راه‌حل‌های خود را پیشکش حکمان گردانیم. راه‌حلی که امروز من پیشکش حکمان نمودم صیقل ذهنم دارد و برای مرکز انکشاف کودک می باشد. این راه‌حلی من صلاحیت‌های حساب، سوادناکی، صنعت و فرهنگ، معاشرت، احترام محیط اطراف را در کودکان تقویت می‌بخشد و برای استواری این لایحه مرکزهای انکشاف کودک می‌توانند از این راه‌حل استفاده برند. در فورум мазкур 53 лоиҳаи омӯзгорони массаҳои таълимии вилоятҳои Мухтори Кӯҳистони Бадахшон суғду хатлон пешкаш ва муаррифӣ шуданд. ҳадаф аз ташкили форуми мазкур ин баландбардоштани сатҳу сифати таълиму тарбия ва рушди минбаъдаи он, дарёфти омӯзгорони навовару эҷодкор, инчунин дар партави сиёсати маорифпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ба эҷодкорию навоварӣ ҷалб кардани омӯзгорон ба шумор меравад. ҳамчунин баргузории форум дар татбиқи барномаи 20 солаи омӯзиши рушди фанҳои дақиқ, табиатшиносӣ ва риёзӣ мувофиқи мақсад аст. من همچون اشتراکچی آزمون این لایحه خود را پیشنهاد نمودم. لایحه من طبیعت شناسانی نورس است، چون که من در صنف ابتدایی کار میبرم. یعنی نوآوری در مؤسسه ما خیلی زیاد است. در نوآوری که من در صنف خودم آوردم در نمود شکل کتاب، فصل های سال در شکل کتاب. وقتی که خواننده در فصل تابستان، در فصل بهار تابستان را میبیند، یک این نوآوری است. وقتی که ما کتاب را ورق میزنیم در فصل زمستان تیر ماه را میبینیم، فکرانی خواننده باز دیگر خیلی میشود. الکی خواننده را وادار مینماید که فکر کند که من در چه دنیا زندگی دارم. همه روزه ضرور بودن آب و هوا رو فهمد. همه روزه ضرور بودن آفتاب را داند که محض آفتاب است و زمین است و خاک است و همه خوردنی پشتنی ما از زمین پیدا میشد. به فن طبیعت چخیل که کارل مارکس گفته است طبیعت ما را هم میخوراند هم میپوشاند. این بهترین سخن در وصف فن طبیعت شناسی است. даври ҷумҳуриявии форуми омӯзгори навовар таи 2 рӯз ҷараён гирифта, беҳтаринҳо соҳиби ҷоиза, диплом, тӯҳфа ва роҳхат барои иштирок дар озмуни сатҳи байналмилалӣ гардиданд. ҳифзи саломатии ҷомеа мароми мо таҳти ҳамин унвон дар донишгоҳи давлатии тибби Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино ҳамоиши табибони ҷавон доир шуд. тадбири мазкур дар доираи тантанаҳо ба муносибати Рӯзи ҷавонони Тоҷикистон сурат гирифта, дар он намояндагони мақомоти давлатӣ иштирок варзиданд. гузориш дар ин хусус.
бахшида ба рӯзи ҷавонони тоҷикистон дар донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибн Сино таҳти унвони ҳифзи саломатии ҷомеа мароми мо ҳамоиши табибони ҷавон баргузор гардид. Дар ҳамоиш муовини раиси шаҳри Душанбе Одилзода Дилбар, раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш Гулаҳмадзода Зулфиқор, раиси кумитаи иҷроияи марказии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе Мирзозода Иброҳим ва намояндагони дигар вазорату идораҳои дахлдор иштирок доштанд. муовини раиси шаҳри Душанбе ҷавононро қишри асосии ҷомеа ва такягоҳи давлат хонда аз дастоварду муваффақиятҳои онҳо ситоиш кард. аз ҷумла кордониву садоқати кормандони соҳаи тандурустӣ чун ворисони синои бузург солҳои охир хеле беҳтар гардида дар амалишавии ҳадафҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон саҳми муносиб мегузоранд. ҷиҳати амалӣ гардидани бандҳои дахлдори қарор раиси шаҳри Душанбе дар бораи таҷлил намудани рӯзи ҷавонони Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе бо ташаббуси якҷояи филиали иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе ва раёсати тандурустии шаҳри Душанбе ҳамоиши табибон баргузор шуда истодааст. дар доираи ҳамоиши мазкур иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе ва раёсати тандурустии шаҳри Душанбе озмунҳои беҳтарин табиби ҷавон дар соли 2024 ва беҳтарин ҳамшираи ҷавон дар шаҳри Душанбе ро баргузор намуданд ки дар озмуни мазкур ғолибон бо ҷоиза ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карда мешаванд. раёсати тандурустии шаҳри Душанбе дар ҳамбастагӣ бо филиали иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе озмунҳои соҳавиеро роҳандозӣ карда буданд ки ғолибони озмунҳо дар ин ҳамоиш қадрдонӣ шуданд. аз ҷумла беҳтарин табиби ҷавон ва беҳтарин ҳамшираи ҷавон дар шаҳри Душанбе муайян гардида бо диплом ва ҷоизаҳои пулӣ қадрдонӣ шуданд. ҳамчунин кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе як қатор ҷавонони фаъолро ки дар рушди соҳаи тандурустии кишвар саҳми арзанда гузоштаанд бо диплом, ифтихорнома ва сипосномаҳо қадрдонӣ намуданд. дар Академияи идоракунии давлатии назди Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон ва рӯзи оила дар доираи моҳвораи ҷавонон таҳти унвони оила аввалин тарбиятгари насли наврас ҳамоиш баргузор гардид. дар ҳамоиш намояндагони бахши кор бо занон ва оила, устодон ва донишҷӯён иштирок намуда роҷеъ ба ин мавзӯъ ибрози андеша намуданд. ҳифзи суннат ва арзишҳои миллии оиладорӣ дар раванди омехташавии фарҳангу густариш пайдо кардани оинҳои бегуна аз масъалаҳои муҳим буда корбарии дастаҷамонаи ниҳодҳои дахлдору ҷомеаи шаҳрвандиро тақозо менамояд. дар ин бора зимни ҳамоише ки дар Академияи идоракунии давлатии назди Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон доир гардид, изҳори андеша намуданд. ин тадбир дар мавзӯи оила аввалин тарбиятгари насли наврас дар доираи моҳвораи ҷавонон бо ибтикори бахши корбозанон ва духтарони академия доир карда шуд ва дар он ҷавонони фаъол иштирок намуданд. бо ишора ба он ки имрӯз баъзе аз масъалаҳо дар ҳаёти оилаҳо бахусус оилаҳои ҷавон масъалаи доғ гардиданд, таъкид шуд ки пеш аз ҳама омодакунии фарзандон ба ҳаёти мустақил метавонад ки чунин масъалаҳоро ҳаллу фасл намуда аз пошхӯрии оилаҳо пешгирӣ намояд. баланд бардоштани маърифати оиладорӣ аз роҳи дигари ҳалли мушкилоти якдигарфаҳмӣ дар оилаҳо маънидод карда шуд ва таъкид гардид ки устувории оилаҳо ба пойбарҷо будани ҷомеаи солим таъсиргузор хоҳад буд. ҳамчунин бо баланд бардоштани маърифати сиёсиву ҳуқуқии ҷавонон метавон дар самти ҳифзи оилаҳо низ муваффақ гашт, иброз доштанд иштирокчиёни ҳамоиш. дар ин тадбир ҳамчунин мавзӯъ масъалаҳое ки имрӯз боиси ҷудошавии оилаҳо гардидаву хусусан ба оилаҳои навбунёду камтаҷриба таъсиррасонӣ доранд мавриди баррасӣ қарор гирифт. ҳамчунин иштирокчиён баргузории тадбири мазкурро дар омода кардани фарзандон ба ҳаёти мустақилона ва саҳми арзанда гузоштан дар таълиму тарбияи онҳо некмаънидод карданд. бо иштироки намояндагони ташкилоти қарзи молиявӣ, суғуртавӣ ва шарикони рушди маҳаллӣ ва хориҷӣ дар ноҳияи Мастчоҳ фестивали саводнокии молиявӣ баргузор гардид. ширкаткунандагони ин ҳамоиш оид ба нақш, моҳият ва зарурати баланд бардоштани сатҳи саводнокии молиявии аҳолӣ ва иҷрои корҳо дар самти татбиқи ҳадафҳои пешбининамудаи стратегияи миллии фарогирии молиявии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2026 сухан намуданд.
дар кои фарҳанги ноҳи масчо фестивали саводнокии молиявӣ баргузор гардид. дар чорабини мазкур бо пешниҳоди маҳсулоти қарзию хизматрасонии худ намояндагони бонкҳои давлатию ғайридавлатӣ ва ташкилотҳои амонати қарзии худ ширкат варзиданд. фестивали саводнокии молиявӣ бо ташаббуси мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи масчоҳ ва дастгирии бонки миллии тоҷикистон гузаронида шуд. ташаббус ва иштироки септембери бонк дар чорабиниҳои саводнокии молиявӣ мақсади асосии раванди мо ин аз байн бурдани истифодаи маблағҳои нақдӣ буда бо фармони пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оиди ҳисоббаробарии ғайринақдиро зиёд намудан мебошад. аз тарафи худ септембери бонк дар ноҳия маркази хизматрасонии худро кушодааст ки ба аҳолии ҳамаи хизматрасониаш дастрас мебошад. аз тарафи септембери бонк айни ҳол дар ноҳияи масчо ҳамаи маҳсулотҳо оиди хизматрасонии бонкӣ истифода шуда истодааст. тарзи пасти фоизи қарзҳо, пешниҳоди интиқолҳо ва ба қарзҳои аграрӣ имтиёзҳо пешниҳод шудагӣ аст ки мо айни ҳол хушбахтона дар муҳлати 8 моҳ мизоҷони худро дар ноҳия хело зиёд намуда истодаем. мақсади асосии иштироки септембери бонк дар ин чорабинии саводнокии молиявӣ дар он мебошад ки зиёд намудани саводнокии молияви мардум ва пешниҳод намудани хизматрасонии худ ба аҳолии ноҳияи масчо мебошад. дар оғози фестивали саводнокии молиявӣ намояндагони бонки миллии тоҷикистон ва роҳбарияти ноҳияи масчо бо иштирокдорони чорабинӣ маҳсулотҳои қарзӣ хизматрасониҳо ва гӯшаҳои ҳунарҳои мардумӣ аз наздик шинос шуда бо дар назардошти имкониятҳои дар ноҳия вуҷуд дошта дар самти дастгирии соҳибкорону кишоварзон ва аҳолии маҳаллӣ аз ҷониби ташкилотҳои қарзӣ ва бонкҳо хизматрасониҳои қарзӣ пешкаш карда шуд. дар қисмати дуюми чорабинӣ баромадкунандагон оид ба мақсаду ҳадафи ташкилу гузарондани фестивали саводнокии молиявӣ баланд бардоштани сатҳи маърифати молиявии шаҳрвандон ва роҳҳои вусъат бахшидани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ мубодилаи афкор намуданд. дар идомаи фестивали мазкур аз ҷониби масъулини бонкҳо ва ташкилотҳои қарзӣ бо мақсади санҷидани сатҳи маърифати молиявии аҳолӣ ва ба ин васила ҷиҳати мустаҳкам намудани дониши аз худкардии иштирокчиёни чорабинӣ суолҳо пешниҳод ва фаъолон бо тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардонида шуданд. қайд карда шуд ки ҳадафи асосии баргузории фестивали саводнокии молиявӣ баланд бардоштани маърифати молиявии тамоми иштирокдорони чорабинӣ ва паҳн кардани маълумоти аз худкардии онҳо байни аҳолии минтақа буда ин тадбир баҳри ғанӣ гардидани дониши молиявии шаҳрвандон ва дар амалиётҳои молиявӣ фаъолона иштирок кардани онҳо саҳми назаррас дорад. таъмини амнияти озуқаворӣ дар мамлакат яке аз ҳадафҳои асосии давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба шумор меравад. солҳои охир дар натиҷаи андешидани тадбирҳои муассир ва бо заҳмати шабонарӯзии кишоварзони мамлакат фаровонии бозори дохилӣ бо маҳсулоти кишоварзӣ таъмин карда шуд. зимнан дар ноҳияи шаҳри нав айни ҳол ҷамъоварии ҳосили барвақтии пиёз бо маром идома дорад. ҷузъиёти бештар дар гузориши ҳамкоронамон Бахтиёр Қодирзода ва Маҳмадалӣ Ҳафизов. дар ноҳияи шаҳри нав барои таъмини амнияти озуқаворӣ, фаровонии бозори истеъмолӣ, қонеъ гардонидани эҳтиёҷоти мардум бо маводи ғизоӣ ва ба роҳ мондани содироти маҳсулот мувофиқи дурнамои кишти зироати кишоварзӣ дар бахши хоҷагиҳои деҳқонӣ дар майдони 250 гектар кишти картошка ва дар майдони 195 гектар кишти пиёз гузаронида шудааст ки 50 гектари онро кишти барвақтӣ ташкил медиҳад. деҳқонони ноҳияи шаҳри нав ба ҷамъоварии пиёз шурӯъ карда ният доранд ҳосили ба даст омадаро ҳарчи зудтар ҷамъоварӣ ва дар саҳро кишти такрорӣ ба роҳ монанд. сафаре ки шумо мебинед имрӯз дар заминҳо ҷамъоварии пиёз оғоз гардидааст ва имрӯз аз ҳар як гектар замин 70 тоннагии пиёз ҷамъоварӣ карда шуда истодааст ва деҳқонон кӯшиш менамоянд ки дар ҷои ҷамъоварии пиёз кишти такрориро ба роҳ монанд. дар хоҷагиҳои ҷамоати деҳоти Акрам Ҳасанов кишоварзон дар баробари дигар номгӯи маҳсулот ҳар сол аз кишти картошкаю пиёз низ ҳосили фаровон ва даромади хуб ба даст меоранд. масъулини соҳа ва кишоварзони ноҳия иқдом гирифтанд ки рӯзҳои наздик баъд аз ҷамъоварӣ кардани пиёз содироти ин номгӯи маҳсулотро ба хориҷи кишвар ба роҳ монанд. хоҷагӣ деҳқонӣ Камрони Озода деҳқонӣ мекунем ҳамҷо пиёз коридагӣ 3 гектар аз ҳамин пиёза ҷамъоварӣ карсодем содирот карсодем фурӯхтагим гӯё ки 70 дирҳамӣ ба ҷумҳурии Федератсияи Россия. ҳозир корманд як 70 та одам кор карсодааст. рӯзи кориш 60 сомон
балгар коридагим, помидор коридагим. хоҷагидорони ноҳияи шаҳри нав соли равон ҳосили боғҳо ва нашъунамои майдони полезиро хуб арзёбӣ намуда, аз ҳисоби истеҳсоли мева ва полезӣ низ бояд имсол содироти маҳсулот бештар карда шавад. Ин тадбир дар даромади иқтисодии аҳли заҳмат ва ҳавасмандии онҳо нисбат ба таъмини рушди соҳа мусоидат менамояд. дар муҳимтарин минтақаи картошкапарварии Тоҷикистон водии Раш кишти ин зироат бо истифода аз имкониятҳои техникаву аграрие бо маром идома дорад. хоҷагидорони ноҳияи Лахш талош доранд ки майдони парвариши нони дуюмро васеъ намуда аз тухмиҳои баландсифату серҳосил истифода баранд. тафсилоти бештар дар гузориши хабарнигорони мо. картошкапарварӣ яке аз самтҳои асосии кишоварзони ноҳияи Лахш буда ҷиҳати таъмини амнияти ӯзуқаворӣ, афзун гардидани имкониятҳои содироти мамлакат ва ба кори доимӣ таъмин намудани аҳолии деҳот нақши муҳим дорад. дар ҳамаи хоҷагиҳои кишоварзии ноҳияи Лахш кишти картошка идома дошта, кишоварзон ҳар як рӯзи офтобиро самаранок истифода бурда, нақша доранд ки кишти картошкаро сари вақт ба анҷом расонанд. аллакай киштукор як қисми зироатҳои кишоварзиро ба анҷом расонидан, кишти асосӣ ки мақсади асосии мо кишти картошка мебошад, аллакай давом дода истодаем ки нисбат ба соли гузашта мо имсол соли гузашта 140 гектар картошка кишт карда будем, имсол бошад аллакай 150 гектар замин кишти картошка гузарондем. мақсади асосии мо дар тамоми ягон порча заминро холӣ намонда, аксарияти заминҳои обиро кишти картошка гузарандан мебошад. тибқи нақшаи кишоварзони ҷамоат бояд 576 гектар кишт картошка гузаронида шавад. то имрӯз 40% нақша иҷро карда шуда, кишт бо сурат идома дорад. ҳаракат мекунем ки нақшаи дунамои аз тарафи кишоварзии ноҳия бо мо вобаст кардаган, мо сари баланд иҷро намоем. меҳнати аҳлонаи мардуми заҳматқарини ноҳияи Лахш ба рушди соҳаи кишоварзӣ ва баланд шудани сатҳи некаҳҳолии сокинони минтақа мусоидат менамояд ки ин аз ҳадафҳои паёми сарвари давлат дар самти таъмини амнияти ӯзуқавории кишвар бармеояд. ноҳияи Лахш барои парвариши истеҳсоли картошка басо мувофиқ мебошад. ҳамасола деҳқонони ноҳия тавассути дастрас намудани тухмиҳои хушсифат ва анҷом додани корҳои зарурии агротехникӣ ҳосили дилхоҳ ба даст меоранд. бо дастгирӣ аз сиёсати маърифпарваронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати арҷгузорӣ ба хизматҳои шоёни собиқадорони меҳнат дар яке аз муассисаҳои таълимии ноҳияи Муъминобод бахшида ба ҳаёт ва фаъолияти омӯзгор Қамчин Холиқов чорабинии адабии фарҳангӣ баргузор гардид. ҳамкоронамон аз рафти ин маҳфил гузориш омода карданд. бо мақсади гиромидошти хотираи омӯзгори соҳибмактаб донандаи хуби илми риёзӣ Холиқов Қамчин дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 12 ноҳияи Муъминобод чорабинии адабӣ маърифатӣ баргузор гардид. дар ин чорабинӣ аз хизматҳои омӯзгор ёдрас шуда иброз доштанд ки Холиқов Қамчин беш аз 35 сол дар соҳаи маорифи ноҳия фаъолият намуда, 32 соли онро дар вазифаи директори муассисаҳо сарф кардааст. дар ин муддат садҳо нафар шогирдонро тарбия намуд ва айни замон дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи мамлакат кору фаъолият доранд. арҷгузорӣ ба хизматҳои чунин омӯзгоронро дастандаркорон азми зарурӣ ва саривақтӣ унвон карданд. дар тамоми муассисаҳои таълимии ноҳияи Муъминобод пайваста силсила чорабиниҳо ба хотири гиромидошти устодони арҷманду иззатманд доир мегардад. пайваста доир кардани чунин чорабиниҳо обрӯ манзалати омӯзгорро дар ҷомеа каме ҳам бошад баланд мебардорад. илова гардид ки Холиқов дар ҳар муассисае ки фаъолият карда буд дар ҳама самтҳо дар ноҳия пешсаф мегардид ва хатмкунандагонашон ба мактабҳои олӣ дохил мешуданд. барои ин хизматҳояш аз ҷониби давлату ҳукумат ва вазорати маориф бо медалу ифтихорнома ва мукофотҳои давлатӣ сарфароз гардидааст. ҳангоми фаъолияташ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 12 як орзу дошт ки баъди вафоташ дар даврони соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷомаи амал пӯшид. дар бинои
بسیار در سالهای 1968 ساخته شده بود با شرایط تعلیم و تربیه، یعنی شرایط فراهم نبود، کابینت‌های فنی نبودن، کابینت‌های تکنیکی علم معاصر امروزه وجود نداشت. آرزو داشت که در زمان رسد که ما با همین تکنیک و تکنولوژی و علم معاصر سزاوار گردیم. از آن جمله در تشبس‌های جنوبی عالی و در زیر استقلالیت تنجی و آبادی جمهوری تاجیکستان صاحبکار برای ما یک مکتب زمانوی ساخته تحفه کرده است که امروز همین آرزوی یگانه خالق قمچین استاد بودند که ما در دوره استقلالیت جامعه عمل پوشید. بخشیده به این چاره‌بینی یکچند آزمون‌ها بین خوانندگان از جمله نوشتن انشای بهترین، قرائت شعر و کشیدن رسم اعلان گردیده بود که غالبان از جانب شعبه معارف و فرزندان خالق قمچین با افتخارنامه و تحفه‌ها قدردانی کرده شدند. شیرین جان سفرزاده سیف‌الدین اسماعیلوف از ناحیه مومن آباد برای برنامه نوید. در ناحیه رشت دور ناحیوی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است دایر گردید. ضمن جنبستی آزمون ناطقان از غمخوری‌های پیوسته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اوید به دستگیری و پشتیبانی همیشگی اهل علم و معرفت و خوانندگان و دانشجویان جلب بیشتر نورسان و جوانان به علم و دانش آموزی یادآور شدند. در تالار بخش فرهنگ ناحیه رشت دور ناحیوی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است برگزار گردید. هدف اساسی تشکیل چنین آزمون‌ها این بلند برداشتن ذوق کتابخوانی، دریافت چهره‌های نوی سخنور و سخندان و فعالگردانی دوره زباندانی میان قشرهای مختلف جامعه به حساب می‌رود. آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است در مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه جنبست گردید که در نتیجه 369 نفر خوانندگان مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی، 14 نفر آموزگاران و دیگر نمایندگان کسب و کار گوناگون شرکت ورزیده بودند. امروز دوری دومی ناحیوی آزمون در مرکز ناحیه برگزار شده ایستاده است و هیئت حکمان که در اساس قرار رئیس ناحیه تأسیس شده است و با آن معاون صحوی رئیس کمیسیه، مدیر شعبه معارف معاون رئیس کمیسیه و دیگر شخصان متصدی وابسته گردیدند. بهره در سطح بلند و شفاف برگزار گردیدن آزمون از طرف حکمان پورا رعایت کرده شده ایستاده است. من دورانزاده شهرام، خواننده صنف 9 مؤسسه تحصیلات عمومی اساسی رقم 20 اشتراکچی آزمون فروغ صبح دانای کتاب است. از نامیناسیون ادبیاتی کودکان و نورسان و آثار شفاهی امروز در آزمون فروغ صبح دانای کتاب است اشتراک نموده به دور منطقوی رخ یافتم و کوشش خود را پیش میبرم و کتاب‌های زیادتر مطالعه می‌نمایم تا به دور جمهوریوی رخ یابم. هیئت کمیسیون آزمون مهارت هر یک اشتراکی را سنجیده به هنر استعداد آنها بهاگذاری نمودند. اشتراکچیان در این چاره‌بینی فعالانه اشتراک نموده هنر و ملکه سخنوری و شعرخوانی خویش را پیشکش حکمان گردانیدند. خوشتر ز کتاب در جهان یاری نیست، در غم کرده زمان غمخواری نیست، هر لحظه به او به گوشه تنهایی صد راحتی هست و هرگز آزاری نیست. من عمرزاده عزیزه خواننده صنف 6 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 100 ناحیه رشت می باشم. من شکرگزار از آن هستم که تحت سیاست معارف پرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان قرار دارم که برای ما جوانان و نوسان این خیلی آزمون ها رو برپا می نمایند، مخصوصا آزمون فروغ صبح دانایی که من در این آزمون از روی نامیناسیون ادبیات بچگانه اشتراک نمودم و به دور منطقوی را خط گرفتم. من سمازاده زبیدالله آموزگار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 40 ناحیه رشت امروز در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است از روی نامینیت ایجاد نظم اشتراک نموده به دور منطقوی راه یافتم. من میانه‌داری خویش را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم که بهر ما جوانان جمهوری چنین آزمون‌ها را راه اندازی ساخته است که ما میتوانیم در این آزمون‌ها اشتراک نموده سویه دانش خود را باز هم بلندتر نماییم. من کوشش میکنم که در دور جمهوری آزمون فروغ صبح دانای کتاب است اشتراک نموده سزاوار جایهای نمایان گردم.
рафти даври ноҳиявии озмун нишон медиҳад ки иштирокчиён имсол ҳамаҷониба омодагӣ гирифта ба дастовардҳои назаррас умеду боварӣ доранд. баргузории озмуни мазкур ба баланд гардидани савияи донишу маърифат ва ҷаҳонбинии иштирокчиён мусоидат хоҳад намуд. дар ҷанбаст ғолибон муайян гардида ба даври минтақавӣ роҳхат гирифтанд. дар муассисаҳои таълимӣ то анҷоми ҷанбасти соли таҳсилии 2023-2024 рӯзҳои башумор боқӣ мондааст. дар ҳамин замина дар литсеи касбии техникии ноҳияи восе бо ҷалби хатмкунандагони муассисаҳои таълимии чорабинӣ дарҳои кушод доя шуд. дар ин тадбир 500 нафар хатмкунандагон бо шароити таълиму касбомӯзӣ дар ин муассисаи давлатӣ шинос гардиданд. коллективи омӯзгорони литсеи касби техникӣ ноҳияи восе дар қатори муассисаҳои таълимӣ касбу ҳунаромӯзии дигар шаҳру ноҳияҳои тоҷикистони маҳбубамон аз паём ва дастуру ҳидоят ва маслиҳатҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон фаъолияти худро ба роҳ монда дар тайёр намудани мутахассисони соҳаи кишоварзӣ саҳми арзишманд гузошта истоданд. ҳамин аст ки дар доираи чорабиниҳо оиди ҷалб намудани хатмкунандагони муассисаҳои таълимӣ бо омӯзиши касбу ҳунар дар литсеи касби техникӣ ноҳияи восе чорабинии дарҳои кушод доир карда шуд. дар ин чорабинӣ мактабҳои хонандагони синфҳои болоии мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҳудуди ноҳия иштирок намуданд. зиёда аз 500 нафар хонандагони болозикр имрӯз дар муассисаи мо меҳмон шуданд ва аз тарзи дарсгузаронӣ синфҳои кабинетҳои фаннӣ цехҳои таълимии истеҳсолӣ дида намуданд. мақсад аз баргузории ин чорабинӣ пеш аз ҳама ҷалби довталабон барои соли таҳсилӣ 2024-25 мебошад. айни замон дар литсеи касбии техникии мо 5 ихтисос айни ҳол аз рӯи 5 ихтисос мо мутахассисонро тайёр карда истодем. ин мошинист трактористи соҳаи хоҷагии қишлоқ, кафшергари газию барқӣ, дузанда, ҳисобдор бо донистани кор бо компютер ва интернет технология. ва айни замон бисёр имкониятҳои фарохи ба мо дар мо ҳаст ки метавонем вобаста ба талаботи маҳал касбу ихтисосҳои навро дар литсе ҷорӣ кунем. ин вобаста ба қабули довталабон ба соли нави таҳсил мебошад. иштирокчиёни ин чорабинӣ хатмкунандагони муассисаҳои таълимӣ бо сайри ин даргоҳи касбу ҳунаромӯзӣ бо шароитҳои таълим шинос гардиданд. тавре мушоҳида гардид дар даврони солҳои соҳиби истиқлолии тоҷикистон ин даргоҳи касбу ҳунаромӯзӣ ба дастовардҳои калон ноил гардидааст. дар литсеи касби техникӣ ноҳияи восе касбу ҳунаромӯзӣ дар синфхонаҳои кушоду барҳаво муҳайё бо таҷҳизотҳои муосир фароҳам оварда шуданд. дар ин муассисаи давлатӣ машғулиятҳо ба таври ҳам назариявӣ ва ҳам амалӣ мегузаранд. касбомӯзон аз роҳи дур бо хобгоҳ таъмин карда мешаванд. иштирокчиёни дарҳои кушод дар доираи ин чорабинӣ аз синфхонаҳои омӯзиши ҳунари дузандагӣ ва китобхонаи муассиса дидан карданд. гузориши хоҷа назриев, худойназар зуҳруф аз ноҳияи восе барои барномаи иттилоотии навид. рӯзи ҷаҳонии футбол ки бо ибтикори президенти ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ, президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар созмони милали муттаҳид пазируфта шуд. дар шаҳру навоҳии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳамовозӣ амиқ пайдо кард. шарҳи бештар дар гузориши ҳамкорони минтақавии мо. пешниҳоди президенти ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ ва президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалиро оламиён таҷлил хоҳанд кард. ин пешниҳоди фарзанди миллати тоҷикро созмони милали муттаҳид пазироӣ намуда вобаста ба он қатъинома қабул кард. яъне оғоз аз имсол минбаъд ҳамасола 25 май дӯстдорони футбол бо ҳам омада рӯзи ҷаҳонии футболро таънин менамоянд. бозии футбол ки дар ҷаҳон мухлисону дӯстдорони бешумор дорад метавонад бо ҷолибияти худ тамоми монеаҳоро, нофаҳмиҳоро аз байн бибарад, одамонро наздиктар бисозад.
بازی فوتبال داروی نیروی سرجمعی کننده و متحد کننده می باشد. تقاضای تربیت جسم و روحی سالم را دارد. رواج بازی فوتبال در مرحله کنونی حساس جهان که در آن هر گونه گروه‌های ضد ارزش‌های نیک انسانی تقویت یافته ایستادند بسا مهم می باشد. توسط رونق این بازی شفق‌آور میتوان روحیه جوانان را به اخلاق حمیده، احترام همدیگری و انتخاب درست حیات جلب نمود. فوتبال تاریخ کهن دارد و چندین نسل بشر را با ترغیب طرز حیات سالم تربیت نموده است. پیشنهاد محترم رستم مومالی، پرزیدنت اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی، پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان، رئیس مجلس ملی، مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه نیز محض از چنین افکار سرمنشأ میگیرد. هدف این فرزانه جوان ملت تاجیک با منظور چنین پیشنهاد نیز آن است که توسط تجلیل روز جهانی فوتبال جوانان دولت‌های گوناگون باز با هم آیند. روز جهانی فوتبال باز یک بهانه و واسطه نوبتی است بهر وحدت‌آرایی و وحدت سرایی و وحدت سازی مردمان دنیا که در مرحله کنونی تاریخ به آن نیاز زیاد است. این پیشنهاد اعلان روز جهانی فوتبال به جز نتایج نیک و ثمره بخش خلاصه دیگری نخواهد داشت. بازی ورزشی از نمود فوتبال این یکی از نمودهای ورزشی است که برای نگاه داشتن سالمی و سلامتی شخص فایده بسیار دارد و محض فوتبال را میتوان گفت که آن قاصد صلح و متحدی همه خلق‌های نه تنها در جمهوری تاجیکستان بلکه در عرصه جهانی می باشد و محض با امین بود که با تشبث به واسطه پرزیدنت فدراسیون فوتبال محترم رستم مومالی بازی ورزشی از نمود فوتبال بازی جهانی اعلان گردید و در اساس خطنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد بازی ورزشی فوتبال یعنی که بازی عمومی جهانی اعلان گردیده همچون قاصد صلح و ثبات به شمار می رود. دستگیری این گونه پیشنهاد در سطح جهانی برای جوانان تاجیکستانی و کل مخلصان این نمود بازی ورزشی مایه افتخار است. در جمهوری تاجیکستان جهت رشد فوتبال برنامه مخصوص فوتبال قبول کرده شده است که هم مسئول جهت عملی نمودن آن مسئولین ساحت همه طرفه کوشش کرده استودند و این برنامه در ولایت مختار کوهستان بدخشان نیز پورا عملی شده است و از طرف رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان سردار اسدکو با جوانان و مسئولین ساحه ورزش راه اندازی گردیده استوده است. در ولایت برای رشد فوتبال 11 ورزشگاه 68 میدانچه های مطابق کرده شده برای فوتبال خرد ساخته به استفاده داده شدند که این نمود در ولایت یعنی که رشد کرده استوده است و در 3 مکتب ورزشی با 4 مربی و 6 گروه فعالیت فوتبال برای مانده شده است در ولایت مختار کوهستان بدخشان. برنامه رشد فوتبال در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2017-2021 برنامه مخصوص پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان اوید بر رشد فوتبال در دهات جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2024 که در اساس قانون جمهوری تاجیکستان درباره تربیت جسمانی و ورزش تهیه گردیدند دورنمای رشد فوتبال را در دهات کشور تقویت بخشیدند. همزمان در تحریر نو قانون جمهوری تاجیکستان درباره تربیت جسمانی و ورزش و در زمینه آن برنامه مجموعی رشد تربیت جسمانی و ورزش در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2022-2026 و برنامه رشد فوتبال در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2022-2026 مورد عمل قرار دارند که از جمله تدبیرهای در این سمت مهم حکومت مملکت محسوب می‌یابند. ناگفته نماند که امسال سال 2024 100 سالگی نخستین مسابقه بین المللی فوتبال که با اشتراک نمایندگان تمام منطقه ها در بازی‌های تابستانه المپی سال 1924 در شهر پاریژ برگزار گردیده بود جشن گرفته می شود و آغاز تجلیل روز جهانی فوتبال در 100 سالگی آن همچون تحفه برای مخلصان این نمود بازی ورزشی در تمام دنیا شناخته شده است. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی نوید که مستقیما منظور شما گردانیدیم. تنسیتی خانه آبادی شما آرزوی همیشگی ماست. خیر تا دیدار آینده.